Nabo Jesus, what in kuni mamutre no abono, mo shano wasendi anesu, where we oh mo shano wasendi anesu, where we what in kuni mamutre nabo Jesus, what in kuni aboture no abono, mo shano wasend you so where we oh mo shano wasend you so where we oh mo shano wasend you so where we oh mo shano wasend you so He said it is finished on the cross of Calvary. Where we He took away my pain, my shame. Where we Adom Bible Shira Mobro Hono Adoye Bebrebe because Yesu mo no wa oje yenkwa
Today radio sina jai ho a share radio Nyankopon sa je na dua share radio sa share ne say wo de wo da no ade a chia bia wo da no awurade on kan ho wo mo won don on tutu anamosie ne sanya kase mfama Ghana ha ba bibia wa butie bia enyina mu nkoko konongo wa Ashanti region bia wo wa butie Cape Coast Takrade Tema Munyina da ye de ho kwa Awurade Nyankopon anim na ye de anase ne aye ne nkamfo e de amane din e wo de ono Awurade oye e de amaye ye ja ye ho so ahye ne nsa ya shere se ye de ye betu anamo no fansi ye maye afidie biara yesusu wo kwa mu bia no ono won hwehwa no mfa maye eno nya wo mpaebo eno nya wa ade srede o Jesus Christ dimo Anabayo kropa yede honhom yede kra yede dipadia ehya wonsa yesra hode yesra bambo yesra so betutu anamosi ye kai ho boaye to yensem yensem maye to enim kire die bia osefo na hwehwa wasunsun okwan biara hwehwa no maye to me biara yasoma no wo megue no ase wo meseye wo fas abane ne sanhia Yesu Kristo timo Yesiwo munyina kwan yeshira wa hodi o yeshira bambo yeshira wonsa kase no fakata yenso aka wasem se na won taba ase ne ba kohye obasoa ye wonsa ye mo ye nan empembo ena na pe ma ye nan empembo ebuo bia da kwa mu Awurade yima ye wo Yesu Kristo ni mu mananya nhira enanya hodi mananya nmonyam mananya kan ko papa enframa ye Facebook fo nyina da ejawo mu nyina sha wonsa ehira hodi o wona ehwe ye wona mutie ye se na Awurade kura won yo yare sane yade yo yare sane yade yo yare sane yade yo yare sane yade ye wono ni yefunu emu aba sam Awurade fansa kano o Jesus Christ dimo o Jesus Christ dimo o Jesus Christ dimo Wasam say we share insho ne aduane so so ye Awurade a ye yare safo share ba no ye aduane shira so fama ye mo Jesus Christ dimo amen 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 so do mpa bonasi do mpa bonasi no mo Facebook nyina ye Adom 106.3 FM ayiwa nyamishirawo Jebushan for my basso, Hans Techi, Vanessa Asante, Emmanuel Dakwa, Alko Monica, Beneza Kwabna Ameyao, Grace Ra in SCNU, Kwame Bewa, Kwame Bewa, Kwame. George Yao, Emma Amfo, Abigail Mensa, Amsterdam Fonina, Holland Fonina, Germany Fonina, Finland Fonina, Norway Fonina, US Fonina, Spain, and France and Italy. Munina da Ichiamo. Coventry, Birmingham, Amsterdam, Croydon, Minada Ichiamo, and I pay me mamma, me, Yamia Fina, Sofoba, Christa, or Semensa, Oye, or Sofoba, Kanyamia Sem, Chirimu, Binya Hontia Sie, Yano Danchea, or your Chirichini Mapa. So, Oba Tanya, or your Chirichini Mapa. Yeah, Oko Garden City University. Ochira de pa dean of student wrong. Dean of student. As all students are you know emuma nyina o hoso be hwese be ya mukanko odisi ansem wo how de wo bia no obe wo hose apart from so ochira de no honso so no e ka ne ho ye ma mi na woche wo hanu a ye di komo no ye kasa ene minim de wo beka wu na o hense ya hyiase ba ko mienu
and they become me and Sanso. I'm a Christian Bajo Margin. Yeah, just over. And Bajo Hoyapa. I may have to. Where's Abria or Butia or Hoyo? Any other time. Miansum Hoyapa. Yansum Hoye. Joada, Yakoya Nim, a Branda Yakoya Nim, and Nukuadea. Etihei, Abris, cry if you had man of Palma, your Bompire or Dansuma, and that's also grand. Yes, a Easter convention. I say, Chassis, Accra West region, and Nuku near Chassis. You may be not just a Fiadanopa. I could see the next Resurrection Sunday, and I just say, maybe for Papa, you see one son, a ambulance project. No, Central region, a tow ambulance. You see, number 2, number 1, it go my region 4. You toss me, and the question region. Now, we say, and I saw more ambulance, and we are region in a way they call a prison hall. And he, oh boy, I am yet to Eastern region, dear, do a Central region, but boy, and I wouldn't win him, more, dear Ochina, ABC. To way and now, and answer me, you mobile me, ya movie. When say, some poor yamobia. Now we are my wow. Boy, and the Cassia, so your veggie is a coffin, the Katuaso, your veggie is coffin. Fausicano, Fafa 0244 710311 0244 710311. I have 4 Facebook in a Modium Famsica in Amfamfao. Also, a gun have more in Amfamfao. What if I veggie? I mean, some said the Biada. We ah, Christian Bajan Casa. For the radius, so dear and so achain. Na yabane nasi. Amen. Na yashas yo ebrebia ye kai yesu ni wu ene sorry. In this abre ebra esese ye reflect ye drink ho. The drink ho. Na ye be hunu faso de ene ya yese yede ye ho anyina be ma Yesu esanse ne titiri ntia ye kai Easter period yese obewuje me ne wo bone nti na ye adwada no ya sha se ye hwe the 7 words of Jesus on the cross asenuane so ne final journey no ehwo edian kura nsembe no keka twato na ehun sunsanso eni adesua ben ena yebetimi asua se gidifo se ankran se abusua ebeboaye enti na ye hwe bibi wo John chapter 19 verse 26 to 27 patcho say obe hwe ho no amame okay Yohanes papa itraye edu enkron enchemu eduno ensia eduno enson na Yesu ehunu nena ni osuani a odono no se ogina eho no osi nena se oba hwe ubeni afi osi osuani no se hwe wona enie na ifri edono aremu no osuani no de no ko no ara ni fie jendi ko no ara ni fie amen amen of me dase yesu dase on say wo hwe west na eba na edikan wo se fache won onim ne wo ye tosumi no ye ba be duru baby a so se ne no kreme so se enne obeka me ho paradise enna Yesu na wo hwemu a na ono na ye Mary eni Joseph abakan ono na the first born the pace sitter ana wokro ne last bit obewie ni dwumadie ewo asase so no woko na sase so na esan se okọ no on family nko eye ni maame on fa no nko eti na sase so na no
na esese wodi gya obi na Bible say ne wodono suani a odono ana odino egya on that cross no at that moment no Yesu ma yehu say family is important busuya hu hia and as say onipa wo dom abusuya hu hia obi baby say oh na ni nuanom e wo ho ade no anka say mede me maami eja me nuanom na odi ja ni suani a wo dono edru baby a ye ka abusuya enye se abusuya no na awuni wonni wo se de wo free yefunu krom na emom obi a woni nim free yefunu krom kra no yebusuani si ye agidi fui yebusuya baako ene Kristo busuya no na so tete kra no na se wo ba na wo no mantem wo no enye nko abo obi atete nyina ye ba obi atete ni bi so enti no wo ma ye behunu se mro san se nyan so ma ye behunu se wo mu so nyame di kan de na ne etosu mienu no eye abusuya enti se wo ho na wo to abusuya mu ajeje mu yes na wo ma wani enko abusuya ho se wo Kristo ni a na wo kura no nso so no wanya de esan se Yesu kura no be sen asennua no so no wo kɔ no wo hunu se esese wo de ne ma mi gya abusuya bia ebetimi abɔ na chi dom na ahwe ne yie enti no wo de ni gya ni suani a oni hɔ a so wo de ni ko ni fie na Mary wo fie but enam se na Yesu ama no responsibility odi asede kase amani odi odi ni ko ni fie enti wo bibiara a wo abusuya wo nyame nam so ama wo abusuya no wo asede kase esese wo ye and you see ayana anyebe ya nika na Yesu wo ye ka Yesu wo sori ani ni tumi na wo de abusuya ba mu ba ye de wo de ba mu sense abusuya no so no ehu hia enti wo hwemu a ne edi kan no say love for our family oh na ho ma abusuya odo a wo ma abusuya eni say wo to abusuya jeje mu edru ba bia ho si ye be ye agidifo a eya na because of immaturity enti edru ba bia na ye pese ye kra ye blood abusuya no ye to twene wo blood abusuya na ni sa wo to twene ena Kristo mu so de no e wo sa wo hye no nso mu kena obi be Kristo ni a efie ene sunsun kwa honam de na ehia no honam hia efie fu ha se wonya be papa atande omo a e wo no ha oyinani ombe di omfa omo ho important obi ani wa wo choose ne family okay family no wo ba no baby by virtue of baby a onyame ma wo koye no your family it is say wo ma wani ekon sa family no ho se wo ye ogidi ni a se wo ye ogidi ni na se wantimi anhwe wo fie mpo a Bible eka ewo Timothy enwoma no etirenum Timothy nwoma na edi kan etirenum yi mu wotwe se wo ye me hu infidel me hu say amesi aka ni twi se or say but if any provide not for his and specifically for those of his own house he had denied the faith and to jidie na ya somu no a Yesu usori na ye ka ho asem no se empo no wo betumi ahwe wabusua no a part of the resurrection power of Jesus Christ ni usori etumi no e ka ho o se sempo no se wantimi anhwe wo fie a wonfata jidie no kra wafiri ho enti na ni usori etumi na obewuje wo no anything enti na ono wode ye example was sense no ebehia no say esse mi jamechi
Only pebia wo atasefo asase so a esese wo gya wachi wo ma education wo ankasa wo ma esese di ombedie di omo benom bebi omo beda esese eye wo responsibility eye ade bia ehia wo nyawo na hu say wasede eye wasede ya de wa wo mo nko ade aba enye wo no obedie wo behye wo benom ne school semu ni suku sem Nentitie so enti no dini jade wodon cause when him say na ne wodon no ebetumi edisane o de nyema bi agunimu akwamu awonu say sa ne ma wa kire ne nti wode ne ma bi janwa betumi ahwe obehwe no so enti hun say emre empo wonama na oye ne teaching sansa na okosan soro no emre a ye kasa ne maame ni nua no hwehwe no wo se hwan mo ne maame ni nua hwan mo ne maame ni nua enti no wo san hyemu kena ewo asenua no so say yes family here but ye ka say abusua enye abusua kontonchi nko a wo firi mu ba ye no ene sese ma ne hia wo enti se wo ye wo bi a wo gi abusua tumu na wo gi abusua wo di abusua ni a ebe boa wo akwan bebre boa wo because a part of the faith. And then yes, I was showing who busua. Christoni, papa ni Christoni, a what trena shiemu, a free na busiemu, aqua busia fufu, aqua yo ma doye, and your momoa, and until the drew Easter brace here, was there any pabibre, ya and crofo adoye, 1 hour hot children, 1 hour wouldn't be dealing with young adoye, because it is part of the resurrection power or spiritual growth. No. Susu munyine no eka ho bi abusua ka enti na meka nkire ho se mafa Kristo nti mato abusua to atwene untimi anto abusua nto ntwene bajo ka we mami o hwe the state na Jesus Kristo wo ahokire yaw pain you see all of that in the midst of ni pain no odwen ni mami na odwen abusua ho ne san nti ye de besi so kase me ni edru baby a awofo bebre no opese wonu di yie ma no hoto no ansana wama ne manso so adi yie anaso mo ho ato mu nanso so no Yesu no emre na wo ni pain mu na wo san asenua no so na eniema emu aye dene a ama no saa bre no ena o ma nani ekon ne maame ho saa bre no ene ma no eka se esese me de me ma ni me gya machi yie enti no wunja wachi yie e wo mre a wo edemu nko ha David wunya wachi yie emre sika buuso David emre wo ahohiehie mu emre kura na ase adwuma no akofom no it is still your responsibility say wo be hwe wabusia esanse eyesa necessity enti na wo ni pain mu na o sensoro ho wo dwen na busia wo dwen ho ni maame ho wo dwen ne maame ko so ni so dwen ne maame ho a ne maame no wa abadaya enti wo de nem ni nuanom no so no ebe ka ho because abre na bu hwemu a na ne papa na firi mu enti na say wa beye maame no wo ye widow o ba firi mu ne papa firi mu nti say ya say waye kunafo na ne ban su pani abakan e papa ni wa wo hwe so a ono so de okomu ontimi nko ne sa ma Chris ambajo kan we ma me na hwia me nkosofo agi ho e de ne be kan kire abrante ananse ababaawa he Yesu san se nua no so na ne maame ne nsu enei obi firi se ne ho kire ya kire na mane a wokomu no e yo maame na eye no tika wo Yesu ntumi nya adwene bi sa unse enu nti na me ka se emra se wo be ye gidini a enu nkire se bo abusua be yi se niema bi enkoyie ewo Kristo abrabo mu a enu nkire se fa wonsa trentene wo maame no ene abusua so Yesu ahokyire okomu se nko betimi aka se Mary kura ye factor
Nenti wadi machi be yeden. And I'm not so na me do. Okura no na chachate me ba ye na wo be wo me ka wan wo me a. Ka me kura we. Me kura me be fan so hwe ti se yemu. To bi ahokyere no na ode hye ne maame. So wan fan hye ne maame. Wo hunu kura se e wo ma hokyere mu no mekọ me de minim se bebia maduru no enche mekọ. But enchirima no ena aka ntimi nkonya me maame sa. I was say me jam me mami bibi. I need to leave a legacy for my mother. Enti se wo ya akoda mpo na se nyame ato nsem ama wanya bia. Enhye da emfa boapayo. Eni amo ho. Na nka se mabusua ana me mami ana me papa. Anhwe minti. Anhwe mi yenti. Meso mi hwe obia. Mama koya omunti. Da bia me ka se sanye ma no. It's not about you. Yes. It's about you living right with Christ. Enti edru baby a enye ni obi de ye wo. Eye de wo be ya wo ni wo nyame ntam no. Wo be ye pe. Eno enihia. Enti Yesu de kire ye. Adom 106.3 FM Adom Ahengua na nimjumade na busuano pa utie the 7 words on the cross. Facebook for so na ho se mo abaso papa ya bodi mo se mo eguso. Edru baby a working can be edi amamu na ma Krista me misa sase me se Yesu nti wo na oye ana oh you better to be ya wela on say samansie no on say the last words of a dying man or a dying person carry weight ampa asemu mu duru we ono ne asuafo ni nyina anante osi osuani a wodono na waso sa asuani na hwe so na hwe enimu se wode nachi gya no efa na busua wonye ne basa edi ya chija we fa busuan obedi ade edi ya chija we edi ya pa na waye esanse ansana obi ebeye ne nsamanse na wode nachi agya wo no na wajiwudi enti ji a wajiwudi no esusu nti no e wo se wo make sure say nachi aye fe o kan Bible na o say na de wodo no e de maame no ko ni fie wo so no wodi obi ko fie say ye de obi jawo a wo firi wa koma mu nyinara hwenipa no ana say japade na ye de jawo no wo tondi ana say wo de hwawo wo ma ana say wo de ye ebo bra bia emfata o so wo de ni ko ni fie because na fe no Mary awo ye Yesu nano wa beye de Yesu dono no the responsibility. Yes. Anytime we be a will be trust to. Na what de adie bi ahye wonsa. Se eye adwuma, se ye emma, se eye japade. Bibi biara obi di hye wonsa no. Eye gidi a wo mu. Ene edo a wo do wonti. Ene wo de sa de koro ne hye wonsa. Na etwaje wo se Woma sa gidie na wo nipa no e de agye wadie no woma ni wie pay mane sensi fom e manipa no sensi fom e manipa no enyimi ye mu bebre no amanfo agye yedi e de won dwuma e de won sika ahye yensa japade e de won ma e giant yentimi nhwe nkoda no ya to nkoda na saram yentumi ahwe adwuma no ya sey adwuma no ebi mo so ya fa ade no te se de ye de o ye hweso ma me yentumi anka nkire ye mampo se otsumesi ade wo de ma me se me nhwe so na ne manyini a madane amomu enkwada ne nyini ye no wadane amomu ana wa mamofra na basesa ama mofra ni nwimi enkrofo ma gina street so Ekrofoma sabe ebo ahyawo enam japade a ye di jawo asoso no obi wu no ye ne nsamanse a no odi jawo se hweme yere ne me maso ma me a wo fa ne ma no pamo mo ana enne ya ye ka Yesu ne wusori ene ne tumi adwene sachera e wo ho ma so for Kofi Eje Yesu say Oba unani ena obani ifiri hoko no osuye ne odon no ofa ne konfie kasa kire kakra
That's Yaura, Mama Christian, so Yamisha. Yamisha, Papa. Papa, you and baby, I will be a Radi Adom and also and Fama. So for Ofori-Atta, money and Juma, Sepa Penny Ho, Brave Pia, Swa, Wutram Mano. Yamisha, Papa. I say, not the Jewy. As I say, you're smiling, Juma. It's Java day. Is it the Jawa? Get your swallow. Java, so I want any elder or tower chair. And the empire, my head down. So for near Ubi say, all right. Anania, they come once a minute, yeah. Say, a dying man. Not 1%. Me witchy. Me mammy bedrin jinny. A dijaw. Akasa senka me beiti asia. Senka me beiti asia. Me yasa. Na ma me breye. Enti no. Na. A son and he said. Ansana obewuno. Even out of his pay. No. A se or pet. Obi. Edine mame. A shenensa. Nti eno eye number 1 CS sofu bi ebetra me chen kakra ewo mi krom a ne nyina ye nyame edwuma together na ose opesika no atoka car no passenger car no opeso oto otwere hu eni ena eni ena so ebinom yebre is unfortunately say yedi ye jani ye nanni no ayasam foforo kura o sane na mama Krista eken ende obi hu kire ne kakra bi yenim se ade asofu we must mon kire ne friend trials of Christian life yes ye kire mo so nko enti obi kwa hu kirem kakra bi baby obefa first person eye o maame enti ama yebu bebre no ene ye maame no entem asai yebu bia ye maame afiri mu no ya ne ye jealous mu aho maame no mti ase na menka eni nko a ejanso ne ye chiri na ne papa nso sabre no na wafiri omun na de no ba yes yesu theologically no we ye nyankopon ba so dan so ode ne fa nipa bi so ne baaye and the sunny I would be also nyame de wo fa nipa bi so ne baaye enti esese wo hwe se ensesa wo ma wa wofo edi yaw edi hia ensesa wo ma me de nsa bo ne yam e ka se mabre magu ese bribia wo ma me feel good wo de Easter yi se wantimi anko okura ma me en feel se o baby two yesu amfa ne maami enya kwa o sofo ba amfa ne maami enya kwa John odi ni jano no ye resourceful e kan dwi sei ne bibi won ensem bibi woni mu no ye ondefo right no anya nipa hunu bi akwa ba bia ya titini yi nim pa sese ne yesu tie ya bo kwasere ba bi cross mo nkwa abro se bi wo e so ne ye beko enya dia yesu obi a oda jenya unim jenya bi sofo ji yesi yesi enua apata bi na ye de abna awa twitwere no yes uko krase na e hona be obi hye yesu emfa ne maame enkohye such a person situation we ensa ohu se John ebetumi asone maame apart from say ohu say owa akomapa no betimi ahwe ne maame no wafa maame no edina ye ono ane maame no John also had what it takes to take care of the woman etino nyu obi an ye di ya chija no so for wahwa empanimfo no me kaisa me na mo class 5 me maame wo fa but any me chiba ne o class 3 ne yire di aduane ba osoma me be frɛ ye fi ye papa fi na oni yen edidi oso opese woni yen edidi na daachi oni ho a na o kan na menti ase daachi eni ho a oni ho a ya fe nachi wa ho
enti no because that's our time near brother penny anyhow as we any power fee ho but of share say who say entity ye binti ye betimi ahwe nachi in one way or the other and is awful and you obia ne keke ene ye de ye chi ejano na mom ne wodi wachi jano a obetimi aye wachi na di obese ho ai obetimi aye wachi ama Krista so for je say for ye chi nya obi a obetimi aye wachi yi kazan kan ne be mi ya na da hama akuna ni tudun ka be mitimi ensa Yesu na ubeni oba wonani summarize no my ya bon tofa si ya bon tofa yes ya bon tofa na ne aye kan se ewo Yesu ne yawum na mani hunu mu no wo hunu se enya ne na ena de ne course amani hunu ni mu na wonim se etwa se wo beko sene tworo no aka no na esese ogya nachi yi enti Yesu gya nachi ema obi a na Yesu dɔ no na ne gidie woni mu na woni mu se aso ode ne na no gya no onipa no ebetumi ahwe na no okay ama nachi anye basa odofo a wutie me ena no pay me kan atsi so say wodi wachi ja aya afagya wo bia obetumi ahwe wachi yie ama na wo ma wachi enye basa ana woso a ye di wo bi agya wo no hwe na wo ama nipa na wode na japade ne ma anase ni nyuma bi agya wo no ema ne nsa ensifo na hunu ne se wo ye no ni nyina kan Kristo som no eye nyamesem a Yesu di jaye se mede mena ejaw na mena mede nie medonu ensu ejaw oso wodi ni kofi wanyana ensi kwen wankase Yesu de na ma wo de akire meba abefaw se obi ede ne japade ana ne mabi ana na busua edom wa eya fa wo mu hyew ye nefa o mo kan ho se wa wo dia ko nipa ne jiwudi se obeye ne sa nti na no pay e bia na wafom kwan bi so wafom abusua bi wafom yonko bi akwanya wo ho ma wo se wo be frɛ na onipa no e dia kyewo se mani aba me ho so first na mani ni me ho so ene mate onyame asem mani aba me ho so Roman fo nwoma ne se ebre ni nie ebre no enie ebre sei ena adwensa kyera ewo ho ema wo enti obtofo a wutie me emfa ho ene niema bi a waye atia abusua ana waye atia wo bi abusua ana se waye atia wo maame ana wo papa ana wo nua no mo enam nsem bi a obi na ada asem bi a wo bi aka kyere wo no akwanya wo ho se obesachira sachira wadwene fa Yesu na wo fa Yesu a konkrofo no ho ko pawo maame kyew pawo papa kyew pawo bibiara wa fom no esanse abusua ensu hia ema ewurade esanse abusua so hia ma ewurade abusua da koso ya ni pitri Yarubesia, the 7 words on the cross, and igusu ifan makuma oba wonani enna obeni so bwaje kan ya pena meka me nana ya de metu no ven eni enna didi no eni anna eni an du kan ya Matias ya pa eni enna eni wo enna pa na fon wa kofa enti wa obo ma me bayiye na ba bia medre no ono ano enfasua de wo so so de agya wo no so see ubedi ade no de na oyeye ye ubedi nyina na wo tonsasi efa gwadai oto ansawram na wo de hwe wa wo ma ba we nka san kyerɛ abusia
anapa so for J Emmanuel Kufia J na obeta chi e ma me so na wotwe ye ni tidam ha ye di dwumadi e friend mama Krista was say mensa so for ba chire ni kese pa Garden City University na obata read the Ofori-Atta tell my bishop Yahusu ansa na me sorry na me sorry. Happy birthday to Auntie Evelyn Wefree Kwajo Pinaman Francisca Pinaman any all Pinaman family. On the man,